production as early as late 2020. Chairman Bronwyn Pereira, it was a great honour. The Prime Minister, a man I greatly admire and respect, and very pleased to receive the project and alignment on our common goal to achieve first oil by late 2027. So a fantastic opportunity today to take the Prime Minister through the detail of our plans here in Timor-Leste and the status of our project, what we've achieved in a very short period of time to finalise the front-end engineering and design, acquire the FPSO, the production vessel, the Petroleum 1, and as we head towards a final investment decision this coming June before we move into the final phase of the development of the project towards first production late 2027. So thank you. Happy to take any questions. Tarde by the boat Amenaran Demon Leaf, the CEO of Kompania Finder Energy, or Amutuko Senora Robbins Warners, and the chairwoman. The Alatarasi Minister and the country managers, tempo agora penerakan yang presidensial Prime Minister atau elam proyektu nebe lokaliza ia tasis kampung mina o kampung nara maka kota tasio jahal nebe plano se halo produção de Tinamon em 2027. Foi dado kami da Kompania o amuti ko joint venture Timor-Leste, parceiro Timor-Leste, sosabo nebe que se halo processamento para mina nebe que halo produção. Rome seria Europa, mas que se mais ia projeto para fatin da orgulho tertebe sou na sua presidência do primeiro-ministro atuela programa também e espera para hoje da produção Maknede seria pergunta humana. Mais ou menos da campo já cortasse-ne minha reserva hirama da produção de 2027 reserva So, yeah, the initial development is a 25 million barrel oil field at Kudetasi and Jahal, and these will be the first new fields brought into production here in Timor-Leste since Kitan in 2011, so some 15 years. And in fact, historically, this will be the first 100% sovereign Timor-Leste development project. So we're very proud to be a part of that, and we're very grateful for the support of the government and the ministry and the regulator ANP to help us achieve this project. Interessante makamimian lokasi para campo dan ya 100% ya área timornya lá nessa no campo se você chega no que faz para nação se e dan exclusivo para Timor-Leste. Kadang-kadang kita sebelum suami itu dia dari contribution to the country very Timor. Just asking that's making impact to Timor-Leste. Yes, thank you. Very good question. We will be employing Timor-Leste crew, engaging a number of local services, including helicopters, supply boats and the like, through
development and the production phases of the project. So this project is significant for Timor-Leste. Of course, the state benefits through petroleum royalties and taxes paid here in country. The oil industry and oil and gas industry is a very important industry for the future of Timor-Leste and to ensure the prosperity of Timor-Leste into the future. Como projeto ne tenía exactamente minha oportunidade para Timor de levar serviço e projeto ne e a petróleo, uma atividade petróleo minha se for contribuição para o Estado e passa para a Kompania, não posso para manter que serviço e a área nem se passa para o Estado. Campo de aplicação é que a minha letra ou minha gas. Esta questão de aplicação da alça hoje onde o gas vai a rona que o termine vai a detenção do processo e vai que parte se rane pelo mais que por falar bastante sério e para sair no processo da nela lá assim do que se sempre que envolve pipeline. Cái plan cái program này coordinate ra mà phim So the duration of the production, how long? So currently the base development, the initial development phase will be for a period of 9 years production field life. But we're hopeful of bringing on a number of near field opportunities and tying them back to that production hub. I think what's important here is this early development of Kudetasi and Hala'o brings the infrastructure to Timor. We'll call the FPSO, the production ship, that will enable us to sweep up all the surrounding oil. And that will create a much greater project in terms of scale, in terms of longevity, and allow an industry to be rebuilt around this new production hub. Início para adaptar-se ao campo, adaptar-se aos arraios, uma duração para a produção, mais ou menos financia. Mas bem, nessa e a fase primeiro de a área de espécie temos, que faz parte da área para finder engineering, sem potencial de a produção na moto, se vai me realizar, então minha duração de aumenta para a financiação. Sim, tem que ter garantia que não é produção. That's any sort of guarantee that this next year will be starting production. Look, there's never any guarantees in this business, but what I can say is this is a very dedicated team that is 100% focused on achieving that goal, and it's a shared goal. It's a goal that is supported by the government, supported by our partner Timor Gap, and supported by the regulator AMP. So this is our best and highest priority. We've been very successful at delivering on the project milestone. I'm confident achieving that target. Yeah, agora nasa ya plano mas delemos ya nasa la buatira na que 100% garantia mas de baseado a saída makita alokia na o equipa na que 100% para o projeto e também kira kata dengan tinggi dunia bertanya objektif e objektif dan ela asosiba Kompania, majusi Governu, majusi Ministério do Petróleo, nós somos parceiro de Timor até todo suporta e produção pela AUI agora é uma toda equipa no serviço metal e focus será 100% para o projeto. Sim, quero usar o primeiro-ministro.